Siyabingelela abathandzekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu uJesu Kristu namhla ekuseni. Siyambonga siyamthumisa simakathe lo muhle losithandayo nalosibusisako. Sibonga leli thuba abathandzekayo lokuthi nje besingahlanganyela ndzawonye sinomkhonda simdumise noma sibonana nje ngomabona kuthi nabongcono mshini naseticingweni. Siyethemba ukuthi niphilile nalolusuku lutawuhamba kahle. Siyabonga nakuye dini wethu babe Hlanhla Advent Dlamini losinikele ithuba ukuthi sibe nale nkonzo. Namhla ke bathandzekayo tilishumi nakutsathu enyangeni yenyoni sisesontweni lelishumi nesihlanu emva kwa Pentecost liphindze futhi libe lisonto lemashumi lamabili nakune leminyaka. Tifundo tethu ke encwadzini yetifundvo itholakala ekhasini lemashumi lasihlanu nemfica page 59 bese kuyo incwadzi yethu yetinkonzo atholakala ekhasini lemakhulu lamabili nemashumi lasikhombisa nesithupha page 276. Inkonzo yethu lebazalwane inkonzo lesitayithola ekhasini lelikhulu nakune page 104. Inkonzo yethu ke sitayicala bathandzekayo ngeliculo lethu liculo 120. Sitawuhlabela nje amavesi lamabili, only 2 verses, amavesi lamabili lekucala nelekugcina lalo leli liculo 120. Hallelujah, bonga uJesu. Siyabonga ke bathandzekayo inkonzo yethu iyachubeka ekhasini lelikhulu nakune. Sitawuba nayo ke inkonzo leshiwoko lengahlatshelwa. Amen. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Thumisani inkosi, ithumisenini netingcebo tenkosi. Akabongwe uNkulunkulu yise nendvodzana naMoya Longcwele njengoba alibongwe ligama lakhe nyalo nanini. Akadunyiswe uNkulunkulu losezulwini, kube lekuthula nelithando kubantfu. Nkosi uNkulunkulu, Nkosi yasezulwini, siyakubabata, siyakudumisa, sikhuleka kuwe, siyakudumisa, siyakubonga ngelidumo lwakho lolukhulu. Nkulunkulu Somandla nababe, Nkosi indvodzana letelwe yodwa Jesu Kristu. Nkosi uNkulunkulu mvana ya Nkulunkulu vodzana yeyise lesusato notemhlaba sihawukele. Wena losusato notemhlaba sihawukele. Wena losusato notemhlaba yemukela kuthandaza kwethu. Wena lohletinge sekunenesa Nkulunkulu yise sihawukele. Ngobe nguwe wedwa longcwele, nguwe wedwa loyinkosi, nguwe wedwa Kristu kanye naMoya Longcwele losetulu kwako konke ebukhosini baNkulunkulu yise. Amen. Asithandaze. Nkulunkulu Somandla, tinhlitiyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa nguwe, kute lutho lolufihlelo wena. Ngeza cabanga tinhlitiyo tethu nekuphefumulela kuto Moya wakho Longcwele
futhi sikuthanze ngalokuphelele silidumise ngalokufanele igama lakho engcwele ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele, Kristu sihawukele, Kristu sihawukele, Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele. Jesu ke wathi ukuyithanza inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke emandla akho. Lona ke ngumyalo wecala nalomkhulu. Nawesibili ufana nawo uthi uthanza makhelwane wakho njengoba utithanza wena. Kule myalo lemibili kubambelele yonke imithetho nebaprofeti. Nangabe ke umuntu onile sinemmeli yembi kweyise Jesu Kristu olungile nguye lo inhlawulo yetono tethu. Tono tethu bathanzekayo uma sivuma uNkulunkulu uyasithethelela asihlambulule kito kuphela thina ufuna simkholwe simethembe ukuthi uyasendela lokho. Ngakho ke ngikholwa kiyo ingadi ya Jesu Kristu ukuthi iyasihlambulula. Asivume intono tethu sithi misele ngalokuqinisekile kugcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngelithando nangekuthula nabo bonke bantu. Sithula sikhashane. Asithandaze. uNkulunkulu somandla babethu losezulwini siyadithoba siyavuma ukuthi isonile kuwe kulicala lethu. Sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangakwendi lebekufanele sikwende ngenxa yendodana yakho Kristu Nkosi yethu. Sithethelele konke lesekwenzile sende sikukhonde ngekamba lokusha kude igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendwa ngeqiniso akasihawukele asithethelele tono tethu asikhulule kudo asimise asiqinise kulungeni konke asigcine nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Mthandazo wethu wanamuhla uNkulunkulu lothethelelako umsa wakho umile phakathi naphakathi. Sende sibadi bubandi bekuthethelelwa kwethu kude kuthi ngemsa wakho nathi sibe bantu labathethelelako ngayo indodana yakho Jesu Kristu Nkosi yethu lophila abuse nawe namalo engcwele uNkulunkulu munye nyalo naphakathe. Amen. Sitholeke bathandzekayo ifundo tethu namuhla. Sifundo sekucala sifundo lesiphuma eTestamentini lelitsala sibhalwe encwadzini ya Exodus isahluko se-14 siyawuqala ukufunda esahlukaneni se-19 Exodus 14:19 kuya ku-31. Ingilosi yaNkulunkulu leyayihamba embi kwesive sema-Israyeli yakhwesha nyova yema ngemuva kwazo. Nayo lensika yelifu yesuka embi kwabo yema emva kwabo yabasemkhathini wesive saseGibhithe nesive sema-Israyeli. Lelifu laba kumnyama esiveni saseGibhithe kodwa laba kukhanya esiveni sema-Israyeli ngabo bonke lobo busuku. Sive semaGibhithe nesive sema-Israyeli atizange dihlangana. Mose welula sandla sakhe wasengamisa etikwelwandle simakathe wakhweshisa emanti elwandle ngemoya lwanemandla wasempumalanga lowahusha kusuku bonke. Wenda lwandle lwaba ngumhlabathi lowomile emanti ehlukana ekhathi. Sive saka-Israyeli sewela lwandle lolubovu sihamba emhlabathini lowomile emanti abadimvonga ngesekudla nangesencele sabo. EmaGibhithe aqhosha ema-Israyeli awalandzela angena ekhathi nelwandle ngemahashi awo onke netincola tawo tembi kanye nebashayeli bato. Wathi kuseluvivi simakathe wabuka phasi asensikeni yemlilo neyelifu abuka impi yemaGibhithe emabutho aseGibhithe wawasanganisa. Wenda kuthi emasondo etincola tembi abhajwe adzimate ahamba madima emaGibhithe athi asibaleke sisuke la kuma-Israyeli ngoba simakathe uyawalwela. Simakathe wakhuluma kuMose wathi yelula sandla sakho usengamise etikwelwandle khona lamanti atawukwehlela athelekele emaGibhithe nasetikwetincola tawo tetimpi kanye nasetikobagibeli bawo bemahashi. Ngako Mose welula sandla sakhe wasengamisa etikwelwandle manti abuyela endzaweni yawo nakudzabuka kusa.
amaGibhithe athi ayabaleka emandi awakhukhula simakadze wawathinzitela ekujuleni kwelwandle onke emaGibhithe. Emanti abuya ambonya tincola tempi nebagibeli bemahashi nawo onke amabutho aFaro labexosha ema-Israyeli kude nome munye lowasinza. Kodwa ema-Israyeli wona abewele emhlabathini lowomile elwandle, futhi nemanti ajinge achubeka kuma timvonga ngesekudla nangesancele. Ungalelo langa-ke lapho simakadze asinzisa ema-Israyeli esandleni semaGibhithe, ema-Israyeli abona tidumbu temaGibhithe elugwini lwelwandle, athi ema-Israyeli abona emandla lamakhulu simakadze labawakhombise ngokubhubhisa emaGibhithe, acalela phasi kwesaba simakadze nekubeka lithemba lawo kuye nakuMosi ingceku yakhe. Livi lenkosi leli akabongwe uNkulunkulu. Lihubo lanamuhla lihubo lelikhulu nelishumi nakune, lihubo 114. Lihubo lelikhulu nelishumi nakune, siyawuqala ekuqaleni sekugcineni. Mdlana baka-Israyeli baphuma eGibhithe, mdlana indlu yaJakobe iphuma kubantu labakhuluma olunye ulwimi. Juda waba sive lesingcwele sasimakadze, Israyeli waba sive lesibusiswa nguye. Lwandle lolubovu lwakubona lokhu lwabaleka, umfula iJordani wema wangete wageleda. Tintsaba tajakathula njengetimboti, emagquma ajekula njengemazinyane etini. Kwenteke njani kuwe lwandle lolubovu kuthi bewungaze ubaleke? Nawe Jordani wendiwe yini kuma ungageledi? Nineke tintsaba nitshakathuleleni njengetimboti, nani magquma nitshakathuleleni njengemazinyane etimvu. Mhlaba thuthumela imbi kwasimakadze, yebo imbi kwaNkulunkulu waJakobe. Simakadze uguqula idwala libe lichibile emanti, ancibilikise tiphongotsha letintsaba tibe nemithombo yemanti. Akudunyiswe uyise nendodzana namalo ongcwele, njengoba benjalo ekuqaleni, kusenjalo nanyalo, kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo sesibili lesiphuma eTestamentini lelisha sibhalwe encwadzini leya kwabaseRoma sahluko selishumi nakune, siyawuqala kufundza esahlukaneni sekuqala, Romans 14:1 kuya ku-12. Mayelana nalobuthakathaka ekukholweni, memukeleni kahle kodwa hayi ukuthi nitewuphikisana naye inkhani ngemibono. Lomunye lukholo lwakhe lumvumela ukuthi angadla noma ngabe yini, kanti lobuthakathaka ekukholweni udla tibhidvo kuphela. Lodla konke angabombukela phasi longadli konke, kanti nalongadli konke angamehluleli lona lodla konke, ngoba uNkulunkulu umemukele naye. Ngubani wena ukuthi ungehlulela sisebenti salomuntu? Uma nekuwa kwaso kwenkosi yaso, kodwa siyakuma ngobe inkosi inemandla ekusimisa. Lomnye umuntu ucabanga ukuthi lelinye lilanga libaluleke kakhulu kunalelinye, kanti lomunye umuntu ucabanga ukuthi onke emalanga ayafanana. Lona lokhu kufanele eneliseke ngalokuphelele engqondweni yakhe. Lolo hlonipha lilanga ulihloniphela inkosi, nalolo dlako udlela inkosi, ngoba naye ubonga kuNkulunkulu, kanti nalolo ngadli uyekelela inkosi, ngoba naye ubonga kuNkulunkulu. Kude la emkhatsini wethu lotiphilelayo, futhi kude nalotifelayo. Nasiphila siphilela inkosi, noma sifa sifela inkosi. Ngakho-ke noma siphila noma sifa sibe inkosi, ngoba Kristu wafa waphindze waphila khona atawuba inkosi yalabaphilayo nalabafile. Wena-ke umehlulelelani umzalwane wakho, nawe-ke umeyiselani umzalwane wakho. Empeleni sonke siya kumandi kwesihlalo sekwehlulela saNkulunkulu, ngoba kubhaliwe ukuthi njengoba ngiphila
isho inkosi onke emadolo ayawukhothama kimi tonke tilimi tiyawudumisa uNkulunkulu. Ngakho ke sonke siyawulanza ngathi mathupha ngamunye koNkulunkulu. Livi lenkosi leli akabongwe uNkulunkulu. Sesitawuthola ke bathandzekayo liculo lethu lanamuhla liculo 181 umuso mangalisayo liculo 181 singatholi livi lethu lanamhla sitawuhlabela ivesi lekucala lesibili nelekugcina. Ayibe nawe futhi lalela tindzaba letinhle ngekulandzisa kwaMateyu Longcwele sahluko selishumi nesiphohlongo siyaqala kufundza isahlukaneni semashumi lamabili nakunye akadunyiswe Kristu umsindzisi wethu. Kwase kusondzela Petro lowathi kuye Nkosi umzalwane uyawungona kangakhi Solomane ngimthethelele kuze kube kasikhombisa yini? Jesu wathi kuye angisho kuwe ukuthi kube kasikhombisa kodwa kuze kube ngemahlandla langemashumi lasikhombisa laphindwe kasikhombisa. Ngakho ke umbuso welizulu ufanana nenkosi leyayifuna ukuthi tonke tisebenti letatikweleta tisale setiyikhipha yonke imali yakho. Kucala kwalethwa imbi kwayo lesasiyikweleta emarandi latigidzi letinyenti. Kepha ngobe sasite lutho lwekukhokha lesikwelete lenkosi yathi akuthengiswe ngaso nangemkaso nangebantu abaso kanye nangako konke lesasinako kuze kute ukhokhwa lesikwelete. Lesisebenzi sasesiwa phansi sikhothamela lenkosi sadzimate sathi sewumane ungibeketelele ngitawusikhokha sonke lesikwelete sami. Nkosi yaleso sisebenzi yaba nesihawu yasasula sonke leso sikweleti yasikhulula. Kepha sathi siphuma nje leso sisebenzi sahlangana nalesinye sisebenzi lasasisikanye naso lesasisikweleta emarandi lalishumi. Sasibamba sasekhama sathi khipha imali yami. Lesisebenzi sawa phansi satincengela sathi asewumane ungibeketelele ngitakubhadala. Kepha sona sala sahamba sawusifaka ejele size sikhokhe. Tinyeti sebenti letatikanye naso natikubona lokho tadzabuka kakhulu tawubikela inkosi yato konke lokwasekwendekile. Inkosi yaso yasibida yathi kuso sisebenti lesini lonke lelicala lesikwenete ngekuthethelele ngalesula ngoba ungincengile. Pho wena awukasihawukeli ngani lesisebenti lesikanye nawe njobe nami ngikuhawukele. Nkosi yaso yathukuthela yapile yasinikela kubaphathi belijele size sikhokhe sonke sikwenete. Kanjalo ke nababe wami wasezulwini uyawukwenda lokho kini naningathetheleli bazalwane benu ngetinhlitiyo letiphelele. Nali-ke livangeli la Kristu. Akabongwe Kristu inkosi yethu. Sitawusho-ke sivumo sekholo sebapostoli lesitholakala ekhasini lemashumi lamane nemfica, ekhasini lemashumi lamane nemfica.
Ngiyakholwa kuNkulunkulu esesomandla umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu indodana yakhe leyodwa inkosi yethu. Weta ngamalo engcwele, watalwa intombi Maria. Wahlushwa kubusa Pontius Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wangcwatshwa, wehlela kulabafile. Ngelanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini lapho ahleti khona ngesenene seyise. Tawubuya kwehlulela labaphilako nalabafile. Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele, nasebandleni lengcwele likatolika, nasenhlanganweni yalabangcwele, ukuthethelelwa kwetono, kuvuka kwemtimba, nekuphila kwanini nanini. Amen. Uphakeme, 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 uphakeme Jesu, uphakeme Jesu, uphakeme, 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 uphakeme Jesu, uphakeme, 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 magabongwe, magabongwe Jesu, magabongwe, yena magabongwe, 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 magabongwe Jesu, magabongwe, yena magabongwe, 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 abongwe, magabongwe, magabongwe, magabongwe. Sithandaze. Baba wethu longcwele, siyakubonga, siyakudumisa, simemetela kona lokho Nkosi ngokuthi ufanele kubonga, ufanele kudunyiswa, ufanele kubatshadwa, ngoba nguwe uNkulunkulu longetulu kwako konke, nguwe uNkulunkulu longusimakathe, nguwe uNkulunkulu losesihlalweni sebukhosi lobusa njalo. Baba wethu longcwele, siyabonga ukuthi uthembisile ukuthi lapho babili noma bathathu bahlangana egameni lakho uyawuba khona ube nabo. Namhlanje Nkosi ngangimine nangibukele sithi nje Baba longcwele, yiba nathi sisahleli kulesi sikhathi, siva livi lakho, yenda livi lakho lisebende ngekhathi kithi, kudethi Nkosi sihambe singilabahlonyisiwe, sihambe singilabaphiwe amandla, sihambe singilabathokotako, ngoba senta lokulungile nalokuyinthando yakho. Siyakubonga ke, siyakudumisa, siyakubabata Jehova wethu, sithi yena Nkosi emavi emlomo wami nekuzidla kwade inhliziyo tethu kwemukeleke kuwe wena Jehova thwala lethu phakathi naphakathi ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Singena ke bathandzekayo kuyishumayelo yethu yanamuhla lisonto leshumi nesihlanu emva kwa Pentecost. Sihloko lesikhulumela itikwaso ngemandla ekuthethelela, emandla ekuthethelela. Evikini leliphelile sitawukhumbula abazalwane ukuthi besikhuluma ngemandla ebunye noma ekubamunye noma ekubaliqembu. Lapho sikhunjulwe khona ukuthi sibitiwe konke sonke ukuthi sibe ngumndeni munye, umndeni waNkulunkulu. Ngoba kuba munye kuyasisita ukuthi sikwadi kwengama incumbi yetikhubekiso noma yetinkinga lesibhekana nato sisahamba endleleni yethu nasimakathi. Nangabe ke singumtimba lobumbene lomunye, singumtimba waKristu, siyakhona ukuthi sende tintfo letiningi uNkulunkulu latibhekile kithi. Le phinze futhi kusende ukuthi uma simunye sibe bantu labasheshako kuyiconza indzaba yekuthethelela le namuhla sikhuluma ngayo. Sibuka ke bazalwane ukuthi ticu noma tici temzalwane lo sinzisiwe, umzalwane lo hamba naKristu, lo ngumuntu lo ngumzalwane, hayi nje umuntu uya esontweni, ngokuthi yini letawubhekeka kuye. Lenye ke yale tici letibhekekile bathandzekayo ngokuthi sibe bantu labathethelelako. Amen.
Siyakholelwa ke bathandzekayo njengokufundiswa ngilo livi encwadzini yabaseRoma sahluko sesithathu nesahluko sesithupha emavesi 12 kutoto timbili tahluko lokuthi thine sonke sibantu sonile ngabo asikafanelwa ngumbuso waNkulunkulu kodwa uNkulunkulu usendele umusa abathandzekayo ngokuthi noma besingafanele kodwa asibide asilethe sibe ngumhlatshelo asibide eneKristu abe ngumhlatshelo ngokuthi thine sikwathi ukuthi sibuye singene ebukhoneni baNkulunkulu sithole kuthula sithole nekuphila futhi bese sesendiwa indlalifa kanye naKristu lo waba ngumhlatshelo siyayithola ke leyo ndzaba encwadzini yabaseGalatia sahluko sekucala livesi lesine ngakho ke sibitiwe bazalwane ngokuthi sitilethe kuNkulunkulu sicela ukuthethelelwa siphindze futhi sithethelele labanye abantu ngoba lo Jesu Kristu kufa kwakhe akuzange kube kufa kwelide kodwa kwaba kufa lokwendelwa ukuthi thine siphile thine sizuze lokuthethelela ngiko nje encwadzini yaJohane weqala sahluko sekuqala livesi lemfica siyamuva lapho athi nangabe sithi tivuma ntono tethu uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile utawusithethelela phinde futhi asihlambulule kuko konke kungalungi kodwa kufuna thine ukuthi sitivume letono tethu embi kwaNkulunkulu kuthethelela ke bathandzekayo yinto lelikhulu ngoba ibita ukuthi ube ngumuntu lotawudikhohlwa ukuthi ungubani ibita ukuthi ube ngumuntu lotawubeka eceleni buhlungu lokuvako ngalabo labakukhubile ube ngumuntu lotawukwati ukuthi emukele labanye angabuki nje ukuthi bangikhubile bese sobabeka lapha eceleni ufune kubemukela abantu noma bangakwendi lokuhle ungathi nje wena utawemukela kuphela labo labenta lokuhle kuwe kubita ukuthi noma ngabe thine sathi ukuthi ngithi lesisendleleni lengiyo kodwa sibe bantu labatithobako labatawutivumela ukuthi sisonzele kuNkulunkulu kube nguye mhlawumbe loguqula impilo tethu kube nguye lo wenda umsebenzi kithi sitikhohlwe lokho sibobani sitithobe sitehlise sithi noma sathi ukuthi cha uyathi mina bengihamba eqinisweni kodwa sitithobe sitehlise sikwadi ukuthi sithethelele labanye bantu noma ngabe basone kangakanani noma ngabe kulukhulu kangaka kodwa uNkulunkulu uyasibida bathandzekayo uthi asite sibe bantu besibinzi labatawukuda noma labatawuba bantu labakhonako ukuthethelela kuze ukuthi sibe bantu labakhulu kunalo lomunye longafuni ukuthethelela noma lo lomunye lodzinga kuthethelela ke bathandzekayo kulithulusi lelimatima leliphethe leliqukethe leliveta luthando lesinalo singamaKristu liphindze futhi livete simo saKristu ngathi evangelini namuhla sifika sikhanza Jesu ukhipha ulwati lapho ngendzaba yokuthethelela ukuthi kumcoka kangakanani kuthethelela labanye uma siyilalela indzaba la ikhuluma koJesu uveta ukuthi nangabe sikwati kuvulela ukuthi sithethelele labanye diningi tintfo lesitawutivulela etimpilweni tethu diningi tintfo letitawuphumelela etimpilweni tethu ngoba sikwati ukuthi sithethelele singabambeleli singahlali ekuthenini sihlale sidubile noma sihlale sinemagqubu uyaveta ke futhi Jesu ukuthi thine siyawuthola kugwetshwa lokukhulu kakhulu ngoba siyabe sesingasagwetshwa abantu lesiphila nabo lesihamba nako kodwa kuyabe sekuNkulunkulu uqobo lwakhe losahleli esitulweni sekugweba lekunguye lena kagweba ke yena uNkulunkulu nesigwebo lasikhicitako siketulu kwalesi mhlambe thina lesingasikhipha kulabo labadzika kuthethelelwa ngithi njoba siyibona nje lendvodza ukuthi iyathethelelwa sigitsigitsi kodwa yona nasesekuthiwa ayithethelele emarandi lalishumi iyehluleka yase ibuyela emuva ibuyela kulona lebekayithethelele wathi ngeke ngisakuthethelela nawe ngifuna usihlala nasikwenede uze usikhiphe kuyasifundzisa ke lokhu bathandzekayo ukuthi kumcoka kuthethelela
nangabe thine sifuna ukuthethelelwa. Usho njalo Jesu uthi ngeke uNkulunkulu akwadi ukuthethelela umuntu lomunye lo ehlulekako ukuthethelela labanye bantu. Kulukhulu ke bazalwane kuthethelela, kodwa kuyinto lekufanele siyenze ngoba phela uNkulunkulu ngaJesu Kristu uyasifundzisa bumqoka bekuthethelela. Ngoba sitawukhumbula bazalwane emthandazweni lasifundzisa wona Jesu Kristu sisho sithi kanye sithi thethelele tono tethu njobe nathi sibathethelela labasonayo. Mangabe ke singabathetheleli bathandzekayo nembala sisahleti ekufeni. Nembala nabe side indzawo noma liqabelo lokukwati ukuthethelela labanye. Sibekukhalelwa thine, sibekulilelwa thine ngoba kwethu sihogo kuphela. Ngenkqubo yamaJuda bathandekayo nangabe bowuthethelele kathathu bowusuke ukhombisa ukuthi umuntu lonenhlitiyo lenhle lethethelelayo. Kodwa Petro lana siyamuva uta kuJesu uthi Nkosi kufuna kuthethelele kasikhombisa yini? Wendiswa yini utitshaka ukuthi inombolo lesikhombisa inkulu kunenombolo lenguthathu ngakho kutawubonakala ukuthi vele kunenhlitiyo lenhle kakhulu ngoba mengithethelela ngalokweqile kuloko lokudzingekile noma kuloko lokubekiwe emthethweni. Kodwa nakaphendula Jesu Kristu aphendula Petro sibe sesiyabona lokho ukuthi ngathi lide naye naso lesikhombisa lesithi sisibukile uthi Jesu cha mina ngifuna uthethelele kasikhombisa, mina ngifuna uthethelele amashumi lasikhombisa labhicwe kasikhombisa lena sewuthatha tiba lokuhlanganisa lithi 490. Kodwa Jesu Kristu bathandekayo abengasho ukuthi ekuphileni kwethu asithandazele bantu noma asithethelele bantu maybe emashumi lasikhombisa naphinzwe kasikhombisa kuphela. Ngoba bathandekayo kufuna bese uya-understand noma soyaqonza lokho ukuthi nakabekina akhuluma Jesu athi kuthethelela amashumi lasikhombisa aphindwe kasikhombisa akakhulumeli leyo nombolo, kodwa ukukhulumela nguJesu Kristu iprinciple yokuthi inombolo ekhuluma ngamashumi lasikhombisa siyayathi ukuthi uNkulunkulu uma sifunza emahubeni usuke asitshela ukuthi umuntu uNkulunkulu umbusisile nyalo ukuthi emhlabeni uyawuphila emalanga noma iminyaka lengamashumi lasikhombisa. Emva kwaloko ke konke lasathi awuphila sekusibusiso. Lokusho ukuthi uNkulunkulu Jesu Kristu la uthi lona hamba uthethelele kuze kuphele impilo yakhe lo muntu lokuthethelelako solo umthethelele. Nakathi 70 abhicwe kasikhombisa siyasathi nesikhombisa sisikhulumela into lesekiphelele. Uthi ke Kristu kuthethelela akube kwasonke isikhathi onke malanga ungabi ngilotawubala ubuke ukuthi cha ngani mina sekuthethelele kangaka yini uphinza ubuye ufune utawuthethelela. Uthi Jesu njalo bantu nabakhala abathandekayo asibeni labo labatawuphangisa basheshe kubathethelela. Uma sibuka ke bathandekayo sifunza eTestament lethu lelidala lalapho sifunze khona ukuphuma kwabantwana baka-Israyeli eGibhithe. Siyabona nalapho kuseMagibhithe indvo leyawabulala yawamosha kwaba kuba nemoya wekungathetheleli. Ngoba kube eMagibhithe ababantu labathethelelako ngabe athi ama-Israyeli nakaphuma edleleni laseGibhithe ekubeni igcila eMagibhithe athi siyabonga hambani kahle hambani ngekuthula. Kodwa eMagibhithe sitshela ukuthi abese athumela impi emva kwabo athi balandzeni babuyiseni batawubuya basebenze la. Ngako akazange eMagibhithe akhombise ukuthethelela. Ngako kwendekani sitshelwa ukuthi lwandle lwabuya lwabambonya bafa bonke lawo masotsha labekaxosha ama-Israyeli afa aqwila amnita kulo lwandle lolubovu kuthiwa abonakala asandanda kanye nemahashi netincola tawo. Kodwa kude lesibona ukuthi lakhona kuphepha noma kuphila ashona afa onke. Kunjalo ke bathandekayo kungathetheleli kuyasenda ukuthi sife sishone sibantu silahlekelwe ngokuningi ngoba sinetinhlitiyo leticinile letingafuni ukuthethelela letingafuni ukuthi labanye bakwadi ukuthi bachubekele embili. Inkinga ke bathandekayo ngekungathetheleli
ngokuthi kungathetheleli kuyaseda bese sibabantu labahamba bamunyu umbona umuntu uhlakana naye esitaladini ubathi uyambuka wathi lo mfulo namani mayebe kamuhle kodwa kwenenjani namuhla uhamba umunyu lo muntu umunyu ngenxa yokuthi akakathetheleli ngenxa yokuthi ngekhathi kuye kuhleli emagqubu lamaningi siyamuva ke uNkulunkulu nakhuluma lapha encwadini yabaseRoma kokuthi kugweba into lebekelwe uNkulunkulu labaningi bethu asikhona ukuthethelela ngoba abantu siyaye sibagwebe sibabeke amacala siphinde sibagwebe sithine singemaKristu thina sibazalwane bese sekusena lokho asisakhona ukubathethelela nabeta batawucela ukuthethelela sesibala lo naloka hayi wena waxoyisa nini wathi utawubanjena manje wangakwendi lokho sesitakwethemba njani thina hayi vele ngeke kunjanjani sibeke tindzaba letiningi kodwa siyeva lana nasifunza kulesifundo sethu sesibili lesiphuma kwaseRoma kokuthi emva kwekufa nekuvuka kwaJesu kuthethelela kwabe sekuba ingcenye yokuphila kwaloyo nalowo lokholwako kuNkulunkulu nalomethembako uNkulunkulu. Sengishitwe abazalwane lenzaba ukuthi kungathetheleli kuyinkinga ngoba kuletha inkinga letiningi empilweni yakho. Utikhaza sowuphethwe kugula ngenxa yekukhathateka nokuba kuwe solubambe amagqubu uhamba lamgwaqweni uyibophile inhlitiyo yakho ayisakhona ukukhululeka ngenxa yokuthi awukathetheleli solo ufuna ukubona ukuthi awuphinzesela njani ngoba wena wendiwe lokubi kodwa uNkulunkulu ukuthi asithethelele ngoba ngalesikhathi ungathetheleli uyahlanya wena ubebathe ukwate ufuthelane lo muntu longamthetheleli ukhanze ukuthi yena uthi jabulele nje uyathi jayivela uyathi hambela wena konke lokumthokotisako usele wena ngala ngehlitiyo lelikhulu lematima so ulahlekele. Siyatshelwa ke bathandzekako ukuthi kufanele sikubalekele noma sikugweme kungathetheleli ngoba uma ngabe singathetheleli sitikhanza sekunetinto letiningi letingaqhubeki kahle empilweni tethu sitikhanza sinabo stress sitikhanza sinelulaka sitikhanza sithukuthele sitikhanza sinemagqubu siphinde sitikhanza bazalwane sesenyukelwa ne-pressure lokufuthelana kwengadi labakupita ngabo BP lokunye kugcine sekuqhamuka ngenxa yokuthi asikhona ukuthethelela abantu sibamba lamagqubu angene la ngekhathi azasifuthetelanise kuze konakale lokuningi sitikhanza kokuthi sibantu ngenxa yokuthi asikhona ukuthethelela sitikhanza sesigula insuku tonke kuningi nje bathandzekayo lokwendekako sitikhanza sesihlala nje sibhlungu kodwa nasithethelele uyakhona uNkulunkulu ukuthi asikhulule kwana nathi sikwadi ukuthi sibe labakhululekile. Kuthethelela ke bazalwane kwakha budlelwane ukuthi buphile kuthethelelana kwakha emakhaya ethu kuthethelelana kwakha emave ethu kuthethelelana kwakha emasondo ethu kuthethelelana kwakha imimango yethu labantu labakuleto tindzawo babe bantu labathokotile nalabajabulile babe bantu labanempilo lenhle lechichimako leNkulunkulu asithembise waphinze wasipha yona babe bantu lekhanza ukuthi esikhatsini esiningi abahlushwa kulokugula lokuhambisana nekufuthelana kwemtimba lokuhambisana nekukwata lokuhambisana nekucabanga netinhlitiyo tishaya kamnanzi ngoba sikhonile ukuthi sithethelele. Asesifunze ke bazalwane ukuthi sithethelele ngoba kuyasisida nekokuthi nanawe nje ukodi ukuthi uthokote ngawe ngoba ungumuntu lothethelelako ngalesikhathi ungathetheleli ugcina nanawe sowude kuthokota ngalolo ngiko ugcine so uhamba wonke umuntu somkwatela so hamba wonke umuntu sombuka kabi so hamba wonke umuntu ungamethele. Ngakho bazalwane njoba Kristu asifunzisile ukuthi asithethelele kude site uthethelele asibe bazalwane labatawuhamba bathethelela kude site ukwakha umhlaba kube indzawo lengcono asithethelele kude ukuthi nababe wethu losezulwini ade usithethelela site ukhona ukuthi sithole tithelo talokuthi sibantu labathethelelayo sikwadi ukuthokota sijabule ngako konke lokuhambisana nekuba umuntu lo thethelelako egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen.
Emithandazweni yethu ke namuhla abathandzekayo sitawusebentisa lohla lokuthandaza lwethu lolusencwadzini yethu yemthandazo. Sitawusebentisa lohla B. Kodwa singathandazi ke loluhla B bazalwane, sitawuthandaza naye imithandazo lesiphiwe noma lecelwe bazalwane njengokubhala kwethu ukuthi labo labadzinga imikhuleko abasho kude ukuthi sitewukhuleka kanye nabo. Sesiyakhuleka ke bazalwane. uNkulunkulu uSomandla baba wethu losezulwini wasifundzisa kuthandaza nekubongela bonke babo. Sithandazela ke baba uNtongcwele bantwana labangatalwa kanye nebatali babo ikakhulu bomake wabo. Sikuthandazela ukuthi kube nekuthula, kube nekuphila kibo, nakuthi ubavikele ubagcine wena baba uNtongcwele bathi bahamba bayowuteta batete kahle. Sithandazela labakhulile labadzinga kunakekelwa, labadzinga kuhlolwa ngetindlela tonke nangetikhatsi tonke. Sicela ukuthi lalaba khona simakathe ufinyelele kibo wena ngemandla akho, ubaphe kuphila, ubaphe kuthula, ubaphe kuthokoza. Sikhulekela nalabo lababanakekelako ukuthi nanabo Nkosi bathole emandla lavela kuwe ekuweta lo msebenzi. Sikhulekela ke baba uNtongcwele ukuthi musa wakho nelithando lwakho nekusibiyela nokuzivikela kwakho Nkosi kuhlale kunalabo labahambako behla benyuka basuke etindzaweni bayakuletini. Siyabakhulekela baba uNtongcwele ukuthi basahamba kungabi khona tingoti emigwaqweni, kodwa bahambe ngekuphepha, bahambe ikakhulu babahamba uNkulunkulu wethu ngesihle. Sikhulekela ukuthi konke Jehova wethu kube kuhle. Sikhulekela nalabo labakhashane nemakhaya abo kwendike bahanjiswa imisebenzi ngokuthi baba uNtongcwele lalapho bakhona bagcine ubalonze, ubaphe kuthokoza, ubaphe kuphila kanye nalabanye bantu. Baphe phani uvikele nawo emakhaya abo lalapho bakho babawashiye ngemuva uNkulunkulu wethu, uwagcine ubalonze kude kuthi mzukwana babuye baphindze bahlangana babe nekuthokoza nekubonga nekujumisa. Siyakhuleka baba uNtongcwele ukuthi buhle bakho nelithando lwakho nemusa wakho bekungasilandzela tinsuku tonke, kusikhanze kusithole siphile ngaphansi kwako kude kuthi bantu batawubona bamangale buhle lobutholakala ngekuthi umuntu aphile kuwo. Sithandazela ke baba uNtongcwele ukuthi injabulo yakho ibe kulabo labasebuhlungwini, labasemsizini, labalilako. Tsinza tinhlitiyo tabo, kuthatha tinhlitiyo tabo, phakamisa tinhlitiyo tabo, ububaphe baba uNtongcwele kuphumelela kude kokuthi kudunyiswe ligama lakho. Nalabo Nkosi labasemsizini baphe uNkulunkulu wethu kududuteka kude kokuthi ngawe ubonakale ukuthi uNkulunkulu lomuhle nalosithandzayo. Siyathandazela ke baba uNtongcwele tonke tingcele timpilo tethu, sinikela kuwe imishado yethu, sinikela kuwe ukufunza kwabantwana bethu nekwethu, sinikela kuwe baba uNtongcwele timali, sinikela kuwe imindeni yethu. Sicela wena baba uNtongcwele ukuthi konke lokho sinakekelwe nguwe, sicondziswe nguwe ekuthenini kufuna sikusebenzise kanjani noma siphilisane kanjani. Siyabonga ke baba uNtongcwele ngato timvula nangato futhi timvula lo satawusibusisa ngato. Siphe kuhlakanipha kwababa uNtongcwele ukuthi sikwati ukutisebenzisa ngendlela lengiyo. Siphe kuhlakanipha ukuthi sikwati nawe ukuthi sikhongetele, sibeke lawo manje, sibekele tinsuku letinye letitako tekomisa. Siyabonga ke baba uNtongcwele, sibongela ukuthi siyati ukuthi ngawe sitawuthola sivuno lesihle nakulona mnyaka. Siyabonga ke siyakudumisa baba uNtongcwele ngayo indodana yakho Jesu Kristu le philako etimpilweni tethu, lebusako etimpilweni tethu. Sende simlalele, sende simuve, silalele silandzele futhi kuloku lasikhomba kona naloku futhi lasifundzisa kona. Sikhulekela nazethu umthethwa lo lahlekile ekhaya. Sicela ukuthi baba uNtongcwele tonke intaba letetiwako tekumfuna nekumthola tibe kuletiphumelelayo. Sesikhulekela ke bonke baba uNtongcwele labalahlekile, bonke labanyamalelele kungadinga ukuthi bakuphi, sithi babe
veta uNkulunkulu wethu kubonakale lalapho badukele khona nangabe badukile lalapho balele khona uma ngabe sebahambile emhlabeni kude ukuthi tihlobo tabo tibathole tikwadi ukuthi tithuthuteke nekuthi tibathole bavikele ubagcine ke baboNtongcwele bonke labathunjiwe bathathwa baxoshwa nasemakhaya bagcine uNkulunkulu wethu lalapho bakhona khona kube bedela okubi lokubehlela sikhulekela ke baboNtongcwele labane mabhizinisi ukuthi babe bantu labathola kuhlakanipha lokuvela kuwe kuleti khasi letimatima kude ethi batawukhona ngosithi ngawo amabhizinisi abo baphile bakwathi nekuphilisa labanye nokuthi kutholakale imisebenzi sikhulekela ke baboNtongcwele labo labafise imisebenzi labalahlekelwe imisebenzi siyababeka uNkulunkulu wethu njengoba babekiwe phambi kwakho ngamunye nangamunye Jehova wethu siyabaletha esandleni sakho ukuthi Nkosi hlangabetana netidzingo tabo wena baboNtongcwele ubende baphumelele ubende baboNtongcwele bathole luthando nemusa wakho lalapho Nkosi basahamba bayewicela leyo misebenzi sikhulekela ke libandla lasemhlabeni wonke ukuthi liwadi emandla amoya wakho nokuthi bonke abantu bakho bavumelane ngeqiniso lelivi lakho leligcwele bahlalisane ngebunye nangethanzana sikhulekela ingcebo yakho Elina umbishop wethu kanye naThabo archbishop wethu kanye nabo bonke bafundisi belivi namasacramente akho kuthi ngekuhamba nayo ukufundisa kwabo balibonakalise lidumbu lwakho tive tonke tisonzedwe kubo siyakuncenga ke ukuthi ubahole kahle ubahlahlamelise labo labasebentela kwanza kwelivangeli lakho tikhanyisele ngamaya wakho tonke tindzawo letekusebenta nekufundza netokwelapha sikhulekela ke incebo yakho Mswati wesithathu ngwenyama yethu netiphatsimandla tonke kuleli live nemave onke ukuthi babuse ngekuhlakanipha nangekulungu banzise kuthula nekuhlala kahle emhlabeni lephe libandla lakho nabo bonke bantu etikhudleni letehlukene libabalo lwakho lwasezulwini ukuthi silive babe livi lakho lengcwele ngenhlitiyo letithobekile naletilalelayo nekuthi sikukhonde ngeliqiniso emalanga onke kuhamba kwethu nebubele bakho babe Tututa uphilise labo labasekuhluphekeni elusizini emzinzeni noma ekuguleni siyakujumisa siyakubonga ngalabangcwele bakho bonke naMaria intombi lebusisiwe unina waNkosi yethu Jesu Kristu nangawo emachawe elibandla etitukulwaneni ngetitukulwane sibeka ebusweni bakho tingceku takho tonke lesetendluleni sicela ukuthi singene kanye nato enthokotweni yakho lephelele nalengapheli yeva ke babe imithandazo yethu uNkulunkulu wemandla ngawo umsebenzi wakho wendvodzana yakho lesikhululako emandleni elithuna sende kokuthi sifune ukuchichima kwempilo simemetele insinziso yakho nemisebenzi yakho yokusinzisa abantu bakho kubo bonke abantu balomhlaba ngaJesu Kristu siyathemba futhi siyakhuleka manje naphakade amen. Siyaqhubeka ke bathandzekayo singena kiso sigaba sekwemukela kuthula. Nawuletha ke umnikelo wakho e-altar kuthi lapho ukhumbula ukuthi nicabene nemnakelo shiya umnikelo wakho embukweli-altar uhambe uxolisane naye bese uyabuya ke utowunikela umnikelo wakho. Thola kwaNkulunkulu akube nani ngetikhathi tonke akwazi. Siyabonga abathandzekayo sesingena ke kiyo inkonzo yethu yesidlo sida uqala ke bazalwane ngokuthi sikhulekele wona umnikelo lobuya kibo bazalwane wabamba ke lapho ukhona khona umnikelo lophethe esandleni kude ukuthi sikhulekele nanawe egameni leNkosi amen. Sitawusebenzisa umthandazo wesibili Mthobo wephila konke
lezulu nemhlaba kungekwakho usinike ukubusa ngetulo kwako konke. Yamukela ke Nkosi tithelo temisebenzi yethu lesitinikela ngemthando egameni laJesu Kristu inkosi yethu. Ubusise baboti lomngcwele yonke iminikelo yabantwana bakho lebayentako endlini yakho lengcwele kude kokuthi umsebenzi wakho uqhubeke uphuphume. Sithi Nkosi busisa emakhaya abo, ubusise imisebenzi yabo, uvikele imisebenzi yabo, ubaphumelelise baboti lomngcwele kito tonke intintfo letinhle labatendako kude kokuthi Nkosi ligcinyiswe libathathe ligama lakho ngabo ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ngiyabongeka kwenkosi uNkulunkulu mdali wethu tonke ngemsa wakho sinalesinkwa lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibheke kwedandla lebantfu sitawuba sinkwase kuphila kithi akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wethu tonke ngemsa wakho sinaleli wayini lesinikela ngalo lisithelo semvini nemsebenzi wedandla lebantfu litawuba indzebe yensinziso kithi akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Sitawusebenzisa ke batsandzekayo umthanazo wesine wekubonga lotholakala ekhasini lelikhulu ne-24 page 124. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Yenyusani tinhlitiyo tenu, siyatenyusela enkosini. Asibonge inkosi uNkulunkulu wethu, kufanele kulungile kumbonga nekumdumisa. Sikunika ludumo nekubonga uNkulunkulu Somandla ngendodzana yakho letsandzekako Jesu Kristu inkosi nemsindzisi wethu umhlengi wethu ungilivi wakho lophilako lowadala ngaye konke nemandla malo engcwele wathatha buntu bentombi Maria wabelana buntu kanye nathi waphila wafa njengalomnye wethu kude sibuyisane nawe uNkulunkulu nababa wethu sonke. Ngeqalisa inthando yakho welula tandla takhe kuphile ekuhluphekeni kude alethe ukukhululeka kulabo labathembela kuwe nekwenta njalo wakuzuzela abantu bakho labangcwele. Wakhetha kwethwala tinhlupheko nebuhlungu bethu nekunikela impilo yakhe esiphambanweni kude kuthi yakhumule maketane alomubi axosha ubumnyama besono nekufa nekuvuka kwakhe usiletha ekukhanyeni kwebukhona bakho. Ngiyaloke nendalo yonke siphakamisa emavi ethu mmemetela ludumo lweligama lakho sithi ngcwele ungcwele ungcwele Nkosi uNkulunkulu wemandla nebukhosi lizulu nemhlaba kugcwele ludumo lwakho. Hosana ngalelisetulu obusisiwe lotako egameni lenkosi. Hosana ngalelisetulu. Ibandla lozithe sichubeke nemikhuleko yethu. uNkulunkulu longcwele lonemusa yemukela ukudumisa kwethu ngayo indvodzana yakho umsindzisi wethu Jesu Kristu. Bathi ngebusuku lanikelwa ngabo ekuhluphekeni nasekufeni wasithatha singa wakubonga wathi thathani nidle lokhu ngumtimba wami lohleshulelwe nini. Kanjalo futhi wayithatha inzebe wathi lokhu kuyingadi yami lophiselwa nini nanenda lokhu nikontela ukuthi ningikhumbule. Ngakho ke simemetela ukukholwa kwethu sithi Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utawubuya futhi. Ngakho ke babe sisakhumbula kufa nekuvuka kwakhe sinikela kuwo lesisinkwa nalenzebe. Sibonga ukuthi usende salungela kumanduku abantu wakho sikukhonde. Sicela ke baba ukuthi uthumele moya wakho longcwele emnikelweni welibandla lakho lengcwele. Hlanganisa bonke labahlanganyela kuleti imfihlakalo bagcwalise ngomoya wakho longcwele. Qinise ikholo lwabo kuthi ngomoya wakho longcwele sikudumise sindzawonye sikunika ludumo ngendodzana yakho Jesu Kristu lonke ludumo nekupatshadwa kwakho babe nendodzana namoya longcwele ebandleni lakho lelingcwele nyalo nanini. Amen.
Siqhubekeke bathandekayo, sikhuleke kanye kanye umthandazo wenkosi yethu Jesu Kristu yasifundisa yona ngoba sinesibinzi sekuthandaza kanye kanye sithi Baba wethu losezulwini angcweliswe igama lakho, umbuso wakho awude, uthando wakho into emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla kudla kwethu kwamalanga onke, sithethelele intono tethu njengoba nathi sibathethelela nabasonayo. Ngasingenise ekulingweni osisinzise kulokubi ngoba umbuso ngewakho nemandla nebukhosi kude kube nini nanini. Amen. Bathandekayo enkosini, lenzebe insinziso lesemukelayo ayisiwe inhlanganyelo enkati yaKristu na nesinkwa lesihlephulayo asiyo yini inhlanganyelo yomtimba waKristu na tsinele sibanyentisi ngumtimba munye ngoba sonke sihlanganyela sinkwa sinye. Jesu mvana uNkulunkulu sihawukele, Jesu mthwali wetono tethu sihawukele, Jesu msinzisi wemhlaba siphe ukuthula kwakho. Sithandaze kanye kanye umthandazo wetisonzeta kusimakathe ngosilele sihawu asonze kwitafula lakho sethemba kulunga kwethu kepha sethemba sawo sakho lesikhulu asifanele ngekwethu nebutha emvuthulwa ngaphansi kwalo tafula lakho kodwa wena inkosi lokuma kwakho uphawela njalo. Ngakho ke siphe ngosilele sihawu kube sidle ngalokufanele inyama yendodana yakho lethathekako Jesu Kristu, sinathe ingadi yakhe kude sihlale kuye naye kithi kude kube nini nanini. Amen. Nkosi amfanele, Nkosi abafanele, Nkosi asifanele. Khuluma ilizwi lakho libe linye, ingceku takho Nkosi indawo kusenziswa. Bazalwane enkosini, simenyiwe sonke etsilini lenkosi yethu Jesu Kristu. Namhla losifundzisako ukuthi kufanele sithethelele. Siyawukhumbula yena alenga esiphambanweni amemeda athi babe bathethelele ngobe abakwati laba bentabo. Labo labathethelele intono tabo bayahlanganyela kanye naye etsilini lakhe elingcwele. Ngakho besonzelani sitomukela umtimba wenkosi yethu Jesu Kristu aneyona mincethu nengadi yakhe lasophisela yona simdlele etinhlitiyweni tethu ngekukholwa nangekubonga. Tipota uNkulunkulu ibantfu kaNkulunkulu. Amen. Sesiyayiphetha ke bathandekayo inkonzo yethu. Bongani simakathe ngobe anemusa, sihawu sakhe asipheli nanini. Simakathe uNkulunkulu umnikati wamandla onke, uyasipita wena baba ukuthi sibe ngilabathethelelako kodwa kwakuthi nathi site uthethelela. Sifundzise kuba netinhlitiyo Nkosi letithethelelako, tinhlitiyo Nkosi letendlulisako. Siyabonga ke baba uNgcwele ngoba ngetimfihlakalo letingcwele usondlile ngemtimba nengadi yendodana yakho umsinzisi wethu Jesu Kristu. Wasigcina futhi ngemsa wakho emtimbeni wayo indodana yakho lenhlangano yabo bonke labakholwayo. Site baba kube sibeketele nje makholwa laphilako kulobo budlelwano obungcwele. Nebe sikhule emthandweni ekulaleleni nasekwenteni intsandvo yakho ngaye Jesu Kristu inkosi yethu lokhona busa kanye nawe namalo engcwele uNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Sikhulela kanye kanye sithi babe mnikati wemandla sithinikela kuwe nga Jesu Kristu inkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo lophilako sithumele eveni yemandla moya wakho longcwele sihambe sisebentele indumo nebukhosi bakho.
Sisho umthandazo we-Afrika kanye kanye ekhasini 91. Nkulunkulu ubusisa i-Afrika, gcina abantu abayo olabaholi bayo, uyiphe ukuthula ngaJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Nyalo-ke kuyelwe nemandla onke kwenta lokukhulu kunalokhu lesikucelako nalesikudzingako, nemandla lasebenta kithi akadunyiswe ebandleni ngaKristu Jesu etitulwaneni tonke kote kube nini na nini. Amen. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwencaconza konke akutigcine tinhlitiyo tethu nemicabango yethu, simathi simthandze uNkulunkulu kanye nendvodzana yakhe Jesu Kristu Inkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendvodzana ngamayelo ingcwele asihlale kithi njalo. Amen, amen, haleluya. Amen, amen, haleluya. Amen, amen, haleluya. Amen, amen, haleluya. Siyabonga kakhulu ke bathandzekayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ukuthi nibe kanye nathi sisekule nkonzo. Siyambonga uNkulunkulu losinikele ithuba, siyethemba ukuthi lalana khona kukhona lento kufundzile, nabe bongagwadi kuthethelela abantu kusukela namuhla. Nquma wende ukuthi ube umuntu lothethelelako kude ethi impilo yakho ite ubangcono. Sichubeke bazalwane, sitigcine sitilonze kahle, sitivikele ukuthi ukugula kwe-coronavirus kungasitholi, site ukhona ukuthi sichubeke simkhonde simdumise simbonge uNkulunkulu masinyane nje bazalwane, sitawube sikhona ukuthi sichubeke simkhonde uNkulunkulu ngendlela ejwayelekile etinkonzweni tethu. Siyambonga ke nalosigcinako. Sesiphetha ke bathandzekayo inkonzo yethu, sitayiphetha ngeliculo number 333, impi yakho Nkosi mayihambe kahle, liculo 333.